football khovela hian transfer hun ni man thin ania chungte chu nipui transfer le classic transfer ti in soi thin ani tunruma hian classic transfer hun in elna langsar tamzo ka manzo ani vele taboka chu wangin classic transfer kongka hon chunga thil thleng angchi te tunruma hian kan lu chil don ani thakal mek February ni ni zan lai pel dar som pani le chan veya English Premier League ka classic transfer kongka khar ania English Premier League ina transfer kongka an khar huna hian Bundesliga te Serie A League 1 te point an khar veya La Liga ero in February ni thum jinglam darli le minisom ni pakua khan kharin an hong rei shetani Indian Super League transfer po February ni khata kharania Saudi Pro League po February ni nia kharniin MLS ero an season mandan adanglam dewa chuwangin anni hi chon January ni somni paru ka tanga March ni somni paru thleng transfer kongka an hong don tunruma hian European Top 5 League winter transfer Braca Saudi Pro League transfer langsar then khat kan soidon ani Saudi Pro League lam hi bultanan mangta ila Saudi Arabian footballer hian sumleng atama wangin football khovel hian angai ven lo thei lova heta hian tunrum classic transfer a po player minglian khoi che jinga antela chung jinga chun Karim Benzema hi atel Ballon d'Or te po lo dong to Karim Benzema hian a khelna Al Ittihad chuasanin Al Ittihad El Puilian Al Hilal azoma kumsam thum pangami champion no moi po somni panga lai choi to hi Al Hilal hian team thom chakna turin an lalut makani Karim Benzema hian Al Ittihad khan cha ma hre lova ma se contract chungchanga anin rem thei lova chu wangchon Benzema hilung oilovin ain puchuaka Al Hilal hi zomin kumsani somni pasari thleng dai contract anjia pui Karim Benzema club thar Al Hilal vek hian France club ren satangin Ivory Coast forward kumsom parian mi kader meite hi an leifel boka ani baka hian attacking midfielder kumsom pakomi France club NGAIHNAWM SC atangin an leifel boka chu Simon Buabre hi ani anni baka hian Al Hilal vek hian Al Khale satangin Murat Al Hosoyan laluta Al Taun atangin Sultan Mandas lalut bokin Italian club Fiorentina atangin kumsom thum pani mi center back tonsiat nei tha Pablo Mari an leifel to bok heti lai hian Al Hilal hian an player João Cancelo hi Barcelona lama lonin an chuatir vele thunga Caio Cesar an Brazilian forward kumsom ni pakhan mi po hi Brazil club Corinthians lonin an chuatir ani heng ho china hian Saudi Arabian transfer hi chu du tok tari ila nakina video ranin Cristiano Ronaldo lung oilo chungchang le abe bom Thleng sang te la khomin video ran kan ron ti chuak dona chumi huna chuan Saudi Arabian football transfer chungchang hi chu tun aya kim changjok hian kantar lang tel donia European footballer luta ila Spain League Sangber La Liga a club langsar jingami Atletico Madrid hian Atalanta atangin Nigerian forward Ademola Lookman an leifela pound magdadoi samthum point pathum an seng Ademola Lookman hian Spanish club apanta ka wang hian England piang footballer jinga Premier League Bundesliga Serie A le La Liga khel thei ma saber ani don ta a record thar danglam angreng taka siam don England piang player somni pakhat lain European top 5 league jinga league pathum an khel toa ma se league palia inlan thei ero an la om ngai lovani Ademola Lookman hi club lian engem zatin an be sei thina ma se Atalanta in an chel ram zela tunruma ero an chel thei tangang lova Atletico Madrid kor hain ainlan don ta a ani hian Europa League final match ha Atalanta in Leverkusen an ne theina turin hat-trick asiamani kha khami tuma tang phei kha chuan alang sar zual leya club lian tam takin an hel thina ma se Atletico Madrid hi lotling masa an tangta ani Spanish club langsar dang Barcelona hian Al Hilal atangin João Cancelo lonin an hoa hei bak hi player laklu an nei lova Bayern Munich le PSG point player laklu le chuatir an nei lo boka classic transfer kongka a an squad men mang antidang lam lem lavani transfer a hi chuan English club te pok hi an talna le thina chulam chu hoidon ta ila transfer ti Hman Premier League official website ngeina atarlan te kan soidona heta hian team lian tele transfer langsar zual chau kan soi thung don ani Arsenal atang hian bultan ta ila Arsenal hian Saint Mirren Scottish club atangin kumsam pariat mi attacking midfielder forward a chhor thei ni bok Ivan Muni an laluta abak player danglak lu an nei lo shatlama Zinchenko transfer puitling pa ngain Ajax an shala Ukrainian player langsar Zinchenko hi loan in Nottingham Forest an chuatira kha in biak remna ati topin
Arsenal hian Dutch club ro pui Ajax ne na man nein an hral zuya kumsang ni somni pahnia Manchester City atanga an lei kha tuna kumsomni pokomi ni ve to in Arsenal tan match somkwa pakhat a khel manani Zinchenko hi anram Ukraine tana gol khung theino pang berania kumsom pokomi anin he record hi asiam anram tana captain ni theino pang ber record siam bokin kumsomni palimi chap ani in Ukraine captain ani der to kumsang ni sompakua khan Ukrainian footballer of the year choi moina alodong dai to bok ma se be se angin a tharei lo ati theya atlan hiam ver set seta chu wangin Arsenal a po chuang tlai chana changa a in pu chuak ta nge ani Zinchenko man hi official a tarlan omlo mahsela report then khata chuan pound mak ta doi khat point pani Barca add-ons da tel ani thu mu tura om kumsan ni somni pasari thleng Ajax a cham thei turin contract azia kani Arsenal hian Osman Kamara po Blackburn a an shala kumsom pokomi forward hian kumsan ni sompali khan Arsenal hi azoma ma se senior team a ahming a chairman talo Ethan Waneri po Arsenal hian lonin Marcel lama an chuatira season kalmek mabak omzong hi Marcel tana khel don ani Arsenal hian player no panglam panga lonin an chuatir telbok Aston Villa hian season an mang thaboka hru telta ila anni hian an player Douglas Luiz Juventus atangin lonin an hoa English striker Tammy Abraham Besiktas atangin an leifel boka Gremio atangin kumsom pokomi Brazilian forward Alisson an leibok heti lai hian an chuatir lama Leon Bailey hi Roma a lonin an chuatira season kalmek chandona an lei Ivan Guesan po hi Crystal Palace a lonin an chuatir Daniel Malen po Roma an shalboka player langsar lo zok engemaw zat lonin an chuatir telbok Chelsea hian laklu lama Sheffield Wednesday atangin kumsom pasari mi Isa alao an laluta left back mabak eng takhi kumsang ni somni pariat thleng dai contract an zia pui Lona an chuatir Mamadou Sarr Strasbourg atangin an kaukira Lona an chuatir zinga Kiano Dayar le Caleb Willi te an kaukir boka anni pahnih hi chu an chhorzui arin ong chuang lo an chuatir lama hian Raheem Sterling an chua zalena an selmino po Dortmund a atleite reng nen kaukirin Strasbourg a lon bokin an chuatir le ngala an selmino tan hian Chelsea transfer kalpui dan hi angai om viau mai thei Chelsea le Strasbourg te hi neitu thumun nei an nisia ankara transfer thentir an du hi chu atluang pur zel Chelsea hian Excel Disasi po lonin West Ham an chuatira kumsom ni pasari mi French center back hi pangai takin ain khele theidon Chelsea hian an chhordu lo an thlau thak zinga mi kha ania atan club dang apan theita hi alu le ome Chelsea hian Tyrick George po lonin Everton an chuatira Kendry Paes po lon bokin River Plate an chuatir David Fofana po Strasbourg a bok lonin an chuatira Brighton atanga lona an ho Facundo Buano te a club nget jok Brighton an kirtir bok Leo Casteldin le Ato Ampa te an chuatir boka anni pani hi chu an thom alian lem lo Manchester City hian laklu langsar an nei le pek thunga Antoine Semenyo Bournemouth atangin an leya an tangkai pui zui le ti po kan hriat kha Mage hi Crystal Palace atangin an leifel boka Lona an chuatir kaukiran nei bok chungte chu Boro atanga an kaukir nipante Watford atanga an kaukir Max Alaini te hi anni an chuatir zinga goalkeeper Stefan Ortega hi Nottingham Forest an shala Oscar Bob po Fulham an shal Calvin Phillips po Sheffield United a lonin an chuatira player langsar lo zo khoichet an nei nual bok Manchester City hian an midfielder Calvin Phillips hi Sheffield United nena lonin an chuatira nia season kalmek mabak omzong hi championship club tan hian a khel don ani City in Leeds United atanga pound magdadoi somli panga lai senga an lei kha ania City azom nuwa atham ral ani ta der maya tuna kumsam thumi ni in han tha tharle hloi a har cha to in arin om Calvin Phillips hian theina anei sangti hi chu kan hretlanga nga ma se aniam chaklu tu khi chu amakani achung chang hi atlang pui ti hian soidon ta ila kumsang ni somni pakhat jun thla khan Premier League a season ahman that ema wangin England in European Championship sangni somni khel tur team squad a an kautel hiala hemikum sangni somni pakhat September thla a England in European Championship a match sari an khela Bultan tuwa atel kim veka England Player of the Year choi moina sangni somni pakhata hian adong ta hialani kum sangni somni pani July thla Manchester City in Leeds United atangin an leya kumruk dai contract an zia pui heti la hian City a avul le be sei ni mahsela
he thutluk na asiam hi ati fulo lian tak ani zui ta thung ani kumsang ni somni pani September tha a club Thar City tan inlan theilo turin adara liamna tak atuara thani chung te mem achol tichon kumsang ni somni pani November tha a England in Qatar FIFA World Cup khel tur team squad player somni paruk an thlanjinga atel le a kumsang ni somni pani December tha a FIFA World Cup Qatar khel zo ani khan Manchester City ya Philipsi akir le a Mase City kai tu Pep Guardiola hian a overweight ti in wall out takin asoyani kha anua ngai dam depo anin di le tak hial kha tichuan kumsang ni somni pathum January tha a Manchester City azoma tanga tharuka Calvin Phillips City tan bul atan masak beratonga Carabao Cup ani in Southampton an machonani tichuan kumsang ni somni pathum June tha a Manchester City in Premier League Champions League le FA Cup no moite choin treble champion ni in season an khara khami season khan Calvin Phillips belkhomin minute zaruk po City tana khel tling lova City ya chorlo lo ber pol player ani tichuan kumsang ni somni pali ain her chuaka January tha West Ham United lonin tharuk chunga tan azoma kumsang ni somni pali August tha a Ipswich Town khatilaya English Premier League kai thar team kha season tluana tan lonin azom le a tichon kumsang ni somni panga May tha a Calvin Phillips le a khelna Ipswich te hi English Premier League atangin championship khel turin an relegate ta ani tichon kumsang ni somni panga September tha a ni zaruk somli panga chunga avoi khatnan Manchester City tan Calvin Phillips match khela Carabao Cup Huddersfield Town machonin ain lanani tichuan kum insani somni paruk January tha a Championship Club Sheffield United bok lonin azom le ta a Calvin Phillips Manchester City ya hian chanchin lom om soitur anei tlem le engpo ni sela Calvin Phillips chungchang khachu kalsan le ta ila Manchester United hian tun thlasik transfer kongka hon chung hian player langsar lak lu le hral chua an nei lova an player ni si first team a hmun changai lote an khoi chenwal thung Newcastle po hian tun thlasik transfer kongka hon chung hian player langsar lak lu le hral chua an nei lova an hral le an chua tir te hi player langsar lo tak tak clear an ni Tottenham hian lak lu lama Conor Gallagher Chelsea tana khel thin hi Atletico Madrid atangin an laluta Brazil club Santos atangin defender an OMM thang duang tak Souza an leifel boka Hearts atangin James Wilson lonin an hobok an chuatir lama hian Crystal Palace Brennan Johnson an shala lona chuatir engemazat nein alangsar berchu Manor Solomon hi ani ome abak player langsar tak chuatir an nei lem lova kumsamni parokmi Manor Solomon hi Villarreal lona an kheltir khaniin chu kaukirin Italian club Fiorentina a lon pokin an chuatir ani Liverpool hian lak lu lama ren satangin Jeremy Jacket an leifel mana Mase ani hian a khelmek na ren sa hian lonin a khelchun zom dona ni pui huna Liverpool hi apan don chau red hian an lo leilok diam ti na ani center back thang duang kumsom pariat mi Mortala NDI po Liverpool hian lalutin Senegal defender mabak eng tak hi club malam hun kalzel tur an ruah man na a player poimo lani thei tura ngai ani lona an chuatir jinga Harvey Davies le Owen Bekte an kaukira player langsar lo zok engemozat lonin an chuatir bok Liverpool ina an laklu Jeremy Jacket big hi zui talokila sum an seng tamboka chu wangin kim changdeu hleka soi acha Liverpool hian French defender thang duang Renstana khelme kumsom ni mi Jeremy Jacket hi an leifelta ania ani hian Liverpool a medical test po nein paun maktadwe somruk ling thei turin Liverpool hian an leya paun maktadwe somnga panga baka add-ons kaltlangin paun maktadwe nga anin pele dona sum tam tak an seng Liverpool in Jeremy Jacket an lei kan ti hian hriatelatana tha chu poisa hi nipui huna anin pedon chawa chutiang tur chuan anin rem thlap ma se ti felngai angte Thil dang anti fel veka in leito ni si in rem siamna kaltlangin poisa la in pelo mai chau an ni ti kan hredonia France under 21 defender poimo hian kum nga dai contract Liverpool a hian aziaka kum sahni samthum pakhat thleng acham theidona heta hian kum khat dang po sei theina turin thu an thlung tel bok Chelsea point Jacket hi laklu antum hleya mase ama hian Chelsea nolin Liverpool hi athlanga red cha hian mun poimo chan in be seina anei sang zokani chubaka chuan Liverpool ina sum an the chuang ngam zat hi Chelsea in an the chuang ngam lo bok Liverpool hian tlar hnunglam thom that an mamo hleya tun season apo an che swal tamna berani an kulpui Virgil van Dijk hi au patoa
atuan athat tok to lo awangin kulpui ngeti thei ani lo chang atamta a akopui konate lein tun thlangin contract alajiak thar lova season kalmek thleng chauh contract nei ani awangin konate hi Liverpool nan in then thei reng an lania chuwangin red hian center back thar an mamona asang hle an lei thar kumnau panglam leoni la ain liam na hlea midang rin rola nei ngam tur an nei lo boka wangin Liverpool tan center back lei hi ti mak mo ti ngei ngai ania jacket an lei hi anti fu angem ti ero hunin ashil don ani hian a khelmek na ren stan a khel chun zom don kan ti kha Liverpool a hian season kalmek zowa ain pulut don chauh ani jacket transfer fee hi then khat chon atam mama antia then khat ero chon defender dangtenen khai khinin atam mama lo anti ve boka hriatel ve hrimhrima ti hian soijaw ta ila tuna hian defender mantam ber hi Harry Maguire niin Manchester United in Leicester City atanga an lei khan paun maktelwe somriat te meu an senga Harry Maguire aya defender mantam tun thlengin an la om lovani tichon kumsani somni pathum khan Manchester City in kumsomni pakhan mi Josko Vardiol hi paun maktelwe somsari pasari sengin an leya kumsomni pakhat chin nuailam defender zinga player mantam ber record chelmek tuwani ani baka hian kumsani somnia Chelsea ina Wesley Fofana an leina khan sum an seng tam hleya paun maktelwe somsari te meu an senga Juventus in kumsani som pakwa a Ajax atanga Mathis de Ligt an lei khan khati lai khan de Ligt hi kumsom pakomi chawani chungin paun maktelwe somruk pasari point panga sengin an leya sum an seng tam hle leni Europe hi Manchester United in paun maktelwe somnga pani senga an leyania Abdu Dokir Kusanov po hi Manchester City in paun maktelwe somthum pali senga an lei ani chuwangin defendera hian mantam tak an lo om nual towa hengte ngai tua hian then khat chuan Jeremy Jacquedaman hi atau love ti in an soyani kan topic huam tel zinga transfer kongka kharma a ti felman tura ngai ti felman tak si lo angte thom nei hluai ma se inching felman lo angchi tele deadline day ya ti felman ram angchi then khat soikai ta ila Crystal Palace striker chuak du mateta hian AC Milan pan aduwa Milan point laklu duin athupunga anin rem nuwa medical test te po an neya ma se Milan hin mateta hi an iai le tatlat thung chuwangin Milan hin mateta hi laklu lo an du le ta zoka chuan transfer kongka khardona ruaya Thil atiman mo thak zuala Milan tan striker dang dap chuk ngain mateta tan po club dang nen indoor le chuk atul pha France forward hian akhu pal hliam aneya chu Milana medical test an neya hian endik zinga po atela tichuan Milan hi an ngai thachi lovin risk lak anin huam talawa mateta hian medical test paltlang thatok lova ngain an thlau thale ta si ani bere AC Milan hian paun maktelwe somthum lai the chu anin huam to lain an thutluk na hi an su tani heti lai hian Palace mateta thak na turin Wolverhampton atangin Jorgen Strand Larsen laklu antuma paun maktelwe somli pariat lai the chu in huamin Wolverhampton nen po hian anin rem veka Palace mateta hi officiala an chan felma in athak na turti felman an du awangin hetiang hian chet an la a tichuan Larsen hi an lalut fela ma se mateta hi an hral le ta si lova an tumlok lo angdeu hlakin Crystal Palace hian mateta thak na tura an laklu Larsen te hi an kolkopta ani Larsen akal santak Wolverhampton hian Southampton atangin Adam Armstrong laklu antuma an hlotling zui boka Wolverhampton vek hian mahsela atangin English midfielder Angel Gomez lonin an ho felbok Nottingham Forest point Celtic atangin Belgium midfielder Arne Angels laklu antuma an dilna masa paun maktelwe som pakhat Celtic in an hnol nuin paun maktelwe som pali an the chuak lea hei po hi Celtic hin an hnol sak lea chumi hnuwa Nottingham hian paun maktelwe som pasari an the chuak le chu po Celtic hian lo hnol sak le ta thawin Nottingham hian an du midfielder hi an lalut thei talovani Sunderland ero hlotlingin Belgium club Anderlecht atangin Ecuador forward Nilson Angulo an laluta paun maktelwe som pasari point panga an seng transfer fee hi paun maktelwe som panga anin pe photanga add-ons kaltlangin paun maktelwe ni point panga anin pele ang kumsom ni pahni mi hi Sunderland hian tangkai pui hle anin beise yani Merseyside club Everton in Merseyside club vek Liverpool chul chuak tuna Fulham ta na khelmek Harry Wilson hi leyan tuma ma se kumsom ni parian mi hi Fulham hian hral phal lovin Everton deal na an hnol sak
Wilson hian tun season dai chauh Fulham hian contract a nei to chungin Fulham hian an la hral phal chuang lova team head coach Marco Silva an Wilson hral chance hi 0 ani tiin hral atum lo bur thu asoi Wilson hian Fulham tan match za somsari pathum lai khel tling to in goal somthum pali akhunga assist somli pathum nei tling bokin match za somsari pathum atang hian goal contribution somsari pasari anei tlinga London club tan hian ache chelem lo tun tum kan video a kan soin hunung beratan hriat na ti zawna lam hoita ila hriat na puntir na lam hoite po kan ti theyang chu English Premier League club te hian dan an man meka senior player first team squad a on player ti na ni chu chuta player anjelu zongjong zinga ramdanga player paruk chauh lona an chuatir phalsak anni team pakhatin senior player paruk aya tam lonin ramdanga an chuatir theilo ti na ani senior player chauh lo huam ero chuan lonin an chuatir treuh theya senior player kherlo hi chu an chuatir tam viau thin bok sangni somparuk sompasari season pheikha chuan Chelsea in player somthum pariat te meu lonin an chuatir ani mase club pakhatin club dang pakhat hna lonin player pathum aya tam a chuatir theilova danin aphal lo entirnan Arsenal hian Fulham a lonin player chuatir don ta sela atam bera pathum chauh a chuatir theya chuwangin lona an chuatir du player te hi chu club sang-sanga an sem kwal ve te angai ta thin ani Premier League club in Premier League club a vek player lona a chuatir theiza chu atam bera pahni ania chu tuna dan an man mek ni in heiwang hian Premier League club te inkara loan transfer po atam thei thin lawani Premier League club hrim hian season khata loan in player pali aya tam an ho theilo bok he dan hi Premier League club IO10 vote thlaka an du tlan an thutlungna atanga an nei ani ole khatichin kha kum in sangni somni paru classic transfer kongka hon chunga player lut le chuak chungchang te anol puina kang hriata ta na thania kan ngai kan ti chhuat thei chin chu nile photro se